Zdravo svima! Da bi krastavci bogato rađali, a plodovi bili pravilnog oblika, ukusni i sočni, ovo morate znati. Uz krastavce se mogu posaditi mnoge vrste povrtlarskih kultura koje se dobro slažu i imaju slične zahtjeve za uzgoj. Pogledajte koje biljke iskusni baštovani sade uz krastavce. Prije nego što krenemo sa videom, pritisnite like, pretplatite se na kanal i podijelite ovaj sadržaj sa vašim baštovanima. Paradajz i krastavci dijele slične uslove rasta i razvoja, a kada se posade zajedno mogu se međusobno podržavati u rastu. Paprike i krastavci imaju slične uslove uzgoja i mogu se dobro uklopiti u istoj gredici. Zelena salata je brzorastuća kultura koja se može posaditi između krastavca kako bi se iskoristio prostor između redova. Celer i krastavci imaju slične zahtjeve za vlagom i hranjivim tvarima, pa se mogu posaditi zajedno. Rotkvice brzo rastu i mogu se posaditi između redova krastavca kako bi se iskoristio prostor, a njihov korijen potiče rast krastavca. Važno je napomenuti da se neke biljke poput graha i lukova ne slažu dobro s krastavcima. Usjeve morate svake godine rotirati kako bi se spriječilo iscrpljivanje tla. Pišite nam u komentarima iz kojeg grada i koje države nas gledate, a pošaljite ovaj video svim baštovanima i ne zaboravite da ga lajkujete. Hvala vam!